Bingelele ngiphinze nginemukele amaswahla amahle ehlelweni lwethu lesibuka khona indzaba letentekile ke kulo lona liviki iNewsweek ngwanelo muhle sitawucala ngayo ke indzaba emalungiselelo aloke lusuku lokutalwa kwesilo semhlaba inkosi Mswati III sive saseshiselweni lapho khona kuyogujelwa khona lo lusuku sesivele ke sicalile nawe emalungiselelo alo lusuku lotaba mhlati nge-25 kuyo ke inyanga yamabasa eminyakeni losetulu silo semhlaba sitabe ke sihlanganisa iminyaka lengama-57 kusukela satalwa. Njengoba lusuku lwekutalwa kwesilo semhlaba inkosi Mswati III lutagujelwa esifundeni saseshiselweni yenhlangano lesifundza sesivele ke sicalile ngemalungiselelo lafaka ekhatsi kontona ke tokutijabulisa kanye nekulungisa yona ke inkhundla lokutabe kubanjelwe khona lo msebenti. Umphathisifundza waseshiselweni Nhlanganiso Masuku ukhutsate sona sive saseshiselweni kutsi sente siciniseko sokuthi bakhokha lonke likhono labanalo washo nokuthi labo labalungisa yona inkhundla yalomsebenzi bente siciniseko sokuthi bayashesha bayacedza kulungisa. Uvetile ukuthi lokhu kungumlandvo lomkhulu kuso sive saseshiselweni. Lamalanga niqopha umlando kude lomnye 57 years luyakwenteka enkosini. Lo 57 loentekile kwenteke lakini beshiselweni kude nje lwelibonjeni longathi hey nangu kuyenta wethu 57 newakamanzini newakahoho nakuphi ulakithi nangi-original administrator la inkosi ite la itogubha usuku lwayo lokutala lenginicela kuwo ukuthi nikhumbule ukuthi nanenta lo msebenzi niwente inkosi itohlala la iqedze amaviki mhlawumbe itahle sibili sake nibe ntokwenta njalo sifuna kwenyuke lesigaba lesikuzo namhlanje bashayile nangibuka la labasuka lembiteni yale culture batawufoma nabefika la ngiyabona khona bafuna ukuthutha bebheka sahamba la mgwaqweni inkosi ayisubona phepha ngisho linye ayisubona sikotela ngisho sinye. Lusuku lokutalwa kwesilo semhlaba inkosi Mswati III lutawugujwa mhla tinge-25 enyangeni yamabasa kuwumnyaka losetulu. Silo semhlaba inkosi Mswati III sisembathise emacembu la yokungenela emancamo endzebe yeNgwenyama Cup lawa ke noma leti timbatfo tetfulwe ke ngumvane inkosi yahlangabeza longusihlalo wayo yoke ibhodi yeNgwenyama Cup. Inkosi yemhlaba silo inkosi Mswati III sesembese emacembu latawudlala kumancamo yeNgwenyama Cup letawudlala ngelisonto evikini lelisetulu. Imbube emhlaba yetfuleketwa natembatfo temacembu ngetandla temvane inkosi hlangabeza khona enkhanini ye-King's Office lapho khona ngeliphimbo lakhe umvane inkosi imbube emhlaba ifihliseleke yona emacembu. Imidlalo lemihle yasho ukuthi inelethemba ukuthi amacembu ongatilungiselele futhi kusemthandazweni wayo ukuthi emacembu adlale umdlalo lomuhle esibili njengoba noma ngabeke bekungaphumelela wonke amacembu kodwa ngoba ngumdlalo kufanele ukuthi kube khona ophumelela kwekugcineni. Kubikela live nje bekunene nje njengoba mhlambe sebashito ukuthi namhla kambe Ingwenyama isithume ukuthi silethe lokhu kumbe mhlawumbe liswati ngalinye kambe khaya sibe mhlawumbe kambe ngamunye utawungqaya ngako lakangqayela live ase stadium letembatho ke kambe nayitikhipha vele impela Ingwenyama ibuke kona ukuthi njengoba sebashito labanye kuthi nanayo
ngona mthandazo le ujikelako vele empeleni kuwo onke lamaqembu lekhanya ukuthi ayawudlala lapha e-stadium kuthi angete athi oh cha mina ngidliwe ngoba angawuthola umpapatiso ngumpapatiso lophelele kuthi nase wembethe uyawubumbethe isidrashi sakho kumbe nemhelwane wakho kumbe lelo lisokisi lakho kumbe mhlawumbe nalelo bhluko lakho ube ude intwabe ukuthi oh hana kambe ngembethe nje konke kuthengwe ngimi ubonakale ukuthi ochalive vele empeleni likumbathisile wena kwakho ukuthi ukhiphe likhono lakho lonke kambe wende live sive sonke kambe sithokote kambe vele empeleni ngalawo mandla akho lekhanya sibe mhlawumbe uyawakhombisa lela la Sihlalo webhodi engapaneni lesekelele imidlalo sincempetelo ye-MVA Fund ukuthi elwandle esilweni semhlaba wase uyasho ukuthi bathi qhenya ngawo lemidlalo njengoba umlayeto lohanjiswa ngeso sincempetelo uyafika esiveni lo ubonakala ngaleto ndzawo letivakashelwa kusachubeka yona imidlalo sekungaba kubonga nje kuyumthande Nkosi mina kuyangithokozisa lokubona ukuthi sesila kulomsebenzi wemakhosi lesithi masihleli sokukhulumisa leka MVA ebhodini sibuta lokuthi kuyasebenzeka yini CEO nelibandla lakhe baye basiassurishe ukuthi hayi solo kuyasebenzeka so silapha nje namhla nami ngiyadibonela ukuthi cha lisonto selivutane la kuyawuba ngemancamo khona ngalawo magama ngawuthanda kubonga nami sengidaweni dlulisela kuye umthande Nkosi ngicela ukuthi asiphefumulele Sihlalo elibandla lidlalisa libhola esigabeni lesisetulu umnumzane Polycarp Dlamini naye ke ubonge kakhulu ukuthi emacembu adlale ade efike la kafike khona kusukela kwibhola yetinyawo kuyofika kiyo emacembu emasiko wathi lamacembu abambisene kusahamba yona imidlalo liyasukunyiswa eminyakeni lophelile kungaba nje kubika mntana Nkosi ukuthi njengaloku emacembu abesola kulungiselela ibhola lawo ema-finals nanyalo basalungisa kuyawuze kube lisonto sithemba ukuthi nabo balungise kahle siya nokuthi ke mntana Nkosi eground enkundleni kaSomhlolo li-ground selivele selilungele mntana Nkosi sitawubuyela nje ngalesihlanu siyokuniketa leso siqiniseko sokuthi kwakhona lokuselela okuncane lobe basathanyethana la kepha nje kuyabonakala ukuthi umsebenzi utawuhamba kahle mntana Nkosi ukuthi nase sibikele wena Nkosi siyathi nawe utawubika kulabadzala belive batokhona ukuthi bete bangakhanzi tinduli kusesekhona ngelisonto Umfana Nkosihlangabezela ungisihlalo wayo-ke indzebe yeNgonyama Cup ngekuthunywa ngayo amakhosi uphindze wanxusa sive zemaswati ukuthi sigcwalise inkundla yetemidlalo yaSomhlolo njengenhlala yenda Ndvunankulu welive umhlonishwa Russell Miso Dlamini kanye ke netindvuna tembuso bebahlangene-ke emhlanganweni-ke nalohlangothi lwetemabhizinisi kuto ucocisana ngato indzaba temabhizinisi ikakhulukati ekuthenini live-ke lakangwane lingasitakala kanjani kuto temabhizinisi kutsi-ke kusimame wona umnotfo welive Umhlonishwa Ndvunankulu Russell Miso Dlamini lomuhla uhlangene nelihlangothi lwemabhizinisi ahambisana nendvuna tembuso lapho khona bekatsi abuketa Bona kusebenzisana kwakhe uhulumende kanjalo nalo lihlangothi lwemabhizinisi kute khona kuchubeka nekuvuleka wona umnotfo welive Mhlonishwa Ndvunankulu ukhulumisene-ke nayo boke besemabhizinisi kulo mhlangano lapho avete khona tingcwane letiningi letentiwa nguhulumende ukuthi asiqiniseke ukuthi ibhizinisi yenteka kalula ivene They are, of course, expected to work with the relevant stakeholders, such as the Eswatini Investment Promotion Authority, parastatals, and various government departments in line with existing efforts in the respective areas. Mega projects, a group that will look at the mega project is tasked with reviewing and streamlining large-scale development initiatives, ensuring alignment with our economic priorities and public-private capacities.
We recently launched the inaugural Eswatini Investment Conference, slated for the 14th and 15th of May. We expect the technical working group to collaborate closely with APA to see the conference's outcomes to fruition with the appropriate strategies that will secure the investment that is needed. As we embark on this transformative strategy, we extend gratitude to the private sector for providing a solution to our energy conundrum. Tinduna tembuso nato kube khona ke letikshoko kulomhlangano lapho tikhomba khona ukuthi uhulumende solo ufuna njalo ukuthi umnotho welive ugcine ikakhulukati ekuthenini sive semaswati sikhone kuba nayo tonke tidzingo letidzingekako kiso sive. I was recently in the UAE where His Majesty was invited, and I was very happy to hear my counterpart there speaking about such a program that they run. And he said they have a simple metric that they measure the success of such a program by. And what they do is they look at the number of policy changes that the private sector has influenced as an absolute number to say we've made these 10 requests in the last 5 years, how many of those have actually been successfully implemented? And in their case, the number was 55%, because you're never going to get everything you ask for, but the number was 55%, and he was extremely happy about that. But I thought this is really what we should aspire to as a country, to say, we're not just going to measure effort with this, but we want to measure results. We don't want to know the number of meetings, the number of stakeholders, the number of policies. That we want to see results. How has this made Eswatini more competitive? And I'm happy that in the room we have our legislators who will then take this and run with it and be our advocates in both houses of parliament as we make this policy. Umphathi webhizinisi eSwatini umnumzana Mvuselelo Fakutse ubekile ukuthi ihlangothi lebhizinisi libophelele ekuthenini lichubeke nekuqinisekisa ukuthi liyambambisa uhulumende ekufukuleni wona umnotfo. The private sector is indeed the engine of economic growth, and we're proud that we're indispensable part of our national focus. It is also not lost on me that I stand on the shoulders of extraordinary presidents who came before me and contributed immensely to the success of Business Eswatini. I would like, therefore, to pause as I honor all those giants for their leadership and devotion to its age-old mandate. Today, we stand united in our shared vision of economic development and prosperity for all. As we relaunch the state business relations concept, today it is the private sector's intention. Kanti-ke lo mhlangano uchubekile lapho khona kube khona nemibuto lebutwe yena nangikhulule nayo kube imibuto lekayiphendulako ngikhimbali. Indvuna yelitiko letikuvakasha kanye netindzaba temvelo umhlonishwa Jane Mkhonda Smilani somemetele labo labasekele umsebenti wokucanca indzaba imahamba lwato ngokuthi imahamba Gorge Hiking lona msebenti losowelishumi nakunye utaba khona mhla tingamashumi 27 kuyo inyanga yamabasa eminyakeni losedulu. Indvuna yelitiko letekuvakasha kanye netindzaba temvelo umhlonishwa Jane Mkhonda Smilani namhla umemetele ngalokusemtsetfweni labo labasekele umdlalo wecanca indzaba imahamba lwato ngokuthi imahamba Gorge Hiking. Indvuna yelitiko letekuvakasha ivetile ukuthi nanoma lokhu kungumdlalo kodwa-ke kufaka lesikhulukati isandla kuto-ke tekuvakasha washo nokuthi kuhambisana nawo-ke umgomo welive noma-ke walo-ke litiko letekuvakasha ukuthi kufike umnyaka wa-2027 sekungene tivakashi letifika ku-2 million. Lo msebenzi lona-ke lo yokuhamba usport kanzi uphinze futhi usite tindzaba te-tourism ngokuthi ubahunge noma ubakhange bantfu lebabuya ngaphandle, ukhanga bangaphandle, ukhange nebangekhatsi bantfu even lakitsi bayakhona kusuka kilo lonke lakangwane bete kumahamba batohamba nalababuya ngaphandle bayeta kumahamba kupromota i-domestic tourism kuphinze kupromote netivakashi letibuya ngaphandle kusitingene even.
phindze futhi kusisite thine lesiconserva inature lokuthi bete batobuka nenature yethu kokuthi emagugu alelive emenjani athini ngoba thine sinemagugu kulelive lethu sinetindzaba letinhle letfaka ekhatsina lo mahamba lendzaba yethu yale kumahamba nayo ngiyo lenhle and the gorge lapha kumahamba ngilokunye. Sihlalo webhodi lebuke umsebenzi wemahamba coach hiking uthi lona umsebenzi lomkhulu kakhulu njengoba bayakhona ukuthi kuleti imali abaticokelelako bakhona ukusita labo labadzingile. Mahamba coach hiking sport has been an inspiration of socio-economic empowerment programs reaching out to most vulnerable communities with various empowerment programs that have collectively produced significant results in fostering support and improving the quality of life for many vulnerable people as aligned with the ongoing theme. Umphathisifundza wesifundza saseshiselweni uthi lokhu kukhulu kakhulu njengoba kuwenta ukuthi bantu ke babumbane kunciphiseke nato tindzaba tehlukubetana ngekwebulili. By hiking together, we are encouraging a network of support and unity in fighting social ills in our communities. We are showing GBV survivors that they are not alone, and we will fight alongside them in ending gender-based violence in our region. Let us amplify our voices and demand zero tolerance for gender-based violence. Kanti labo labasekele lo msebenzi bafaka ekhathi Standard Bank, Montigny, Inhlonhla, Fincorp, Melon Investments, Hlangano Funeral Para, Ncanawe Holdings kanye naletinye. Lo msebenzi lotoba khona mhla tinge-27 enyangeni yaMabasa kumnyaka losetulu ungephasi kwesicubulo lesithi Accelerating Justice for All, Hike Zero Tolerance for GBV. Inkampani yahulumende lekhanga abatshaliti imali eyibangebambisana nenhlangano yemava labamhlophe kanye naletinye tinhlangothi babe nemhlangano sikolo ekubuketa tindzaba tokuthi lusito lwemabhizinisi lokucala lona utholakala kanjani ke endzaweni yinye. Lona ke emhlangano sikolo abokadze ungenelwe ngumabhanela lomkhulu wetiko letemabhizinisi nekuthengiselana umnumzane Melusi Masuku. Ngekubona sidzingo lesikhulu sekuthi batshali timali kanye-ke nabo somabhizinisi labafuna ukucala amabhizinisi lamasha bakhone ukucala amabhizinisi kalula. Uhulumende ulungisa ukuthi kube khona lapho kutholakala khona lusito lonke lokucala ibhizinisi ndzawonye, i-business hub. Kanti-ke lo muhla labatsinzeka kwelihlangothini lwemabhizinisi bebekade bafundiswa kabanti ngayo-ke i-business hub le sekelwe-ke ngiyo inhlangano imave yalabamhlophe European Union. Avula ngalokusemthethweni lo mhlangano mabhanela omkhulu etiko letemabhizinisi nekuthengiselana umnumzane Masuku uvete ukubaluleka kwalo msebenzi washo ukuthi uhulumende uyatibophelela ekutheni into yokucala kwebhizinisi kube ngiloko lokulula eveni. First, this was proclaimed on the speech from the throne by His Majesty King Mswati III during the official opening of the second session of the 12th Parliament this year. Secondly, it has been included as the first outcome target of the government program of action for 2024-2029. Lastly, the one-stop shop is an integral part of the new investment policy and investment and trade promotion bill currently at advanced stages. You'll see from the design, the concept, that the ultimate delivery of a one-stop facility touches on the mandate of a number of stakeholders. And you're talking about mandatory documents that businesses need to operate legally in the country. So the one-stop shop then is a tool to actually deliver coordinated services to the business community by government. And when you consider that business delivery, it actually is a primary contributor to economic growth and development. Lo chamuka enhlanganweni yemave labamhlophe uvete ukuthi le nhlangano itawuchubeka ibambisana nahulumende asathuthukisa inhlangothi takhe tokwenda ukuthi kube lula ukucala kwebhizinisi yeveni. As we all know, process mapping is not just about documenting workflows. It is about identifying areas for improvement, reducing bottlenecks, and enhancing service delivery. The One-Stop Shop initiative is a cornerstone of government's commitment
to improving ease of doing business, reducing bureaucratic bottlenecks, and fostering sustainable economic growth. This initiative is aimed at streamlining investment-related processes, improving service delivery, and ensuring that investors can navigate regulatory requirements with greater efficiency and clarity. Kulomhlangano kuvelile ukuthi laseSwatini lingilwane lisembili lihlangothini lekukhanga bosomabhizinisi labatshala ngetimali kodwa ke lokulukhulu niko ukuthi icala kanjani ibhizinisi njengoba lusito lungatholakala ndzawonye. Inkampani ye-Greenland Environmental Holdings inikelele silidladla lelapha ke esitsheni kanye ke naso sikolwa ke semakhono lesikhona ke esitsheni ngentembatho noma ke ngekudla kanye ke nato ke tikhwama tekuphatha lesipho ke sethulwe ngumcondzisi wale nkampani umnumzane Ezekiel Malenya. Inkampani ye-Greenland Ecobank lomuhla inikelele isive salapha endaweni yasesitsheni nempahla le batawusebenzisa ekutheni bakhiqide lokho labangaphilisa ngako ikakhulukati labo labafundzela ke emakhono khona ke edladleni lendlungu lelikhona kuleya ndzawo kanti ke baphindze banikela nekudla lokutawudliwa ngibo abantu abendlungulu labangetulu kwelikhulu ne50 labanakekelwa ngogogo lohlala ke nabo khona kulidladla etfulakala kusemthethweni lomnikelo umnumzane Ezekiel Malenya uvetile ukuthi bayinkampani batibophelele ukuthi balekelele emangweni nanome inhloso yabo lenkulu kungo ukuthi banakekele imvelo. So we came, we saw the place, and we said, let us support them by giving them at least the few that we have brought, which are the foodstuffs. And also we go further and say some of the byproducts that are coming from the company, which those are the ones you are seeing there, instead of us recycling and just using them, we'll be taking them and bring them to Gogo Center, and they are going to be making products like what we have been showing them there. They can knit. Some of them will be knitting. They'll be making the table mats, fruit mat, door mats. All those they can sell and generate a revenue, which can also run the institution. Umvana Nkosi Ntfombi Yenkosi longilomunye lunakekela ke lona lelidladla ubonge wakangatsa kuye Malenya washo ukuthi lokhu kutahamba umgamo lomutse kakhulukati kunakekela labantwana labagcinwe ke nguye gogo. Ngantsi ke gogo Mtsetfo alongiyena nakekela labantwana labanakelwa lelidladla ubongile naye washo ukuthi lokudla kanye ke naletimpahla letinekelwe nguye ke umnumzane Malenya tahamba inzima lenze kakhulu kunakekela kanye nokusita bonakela abantwana bendlungulu. Siyabonga kakhulu ngoba sibabuhlungu ngebantwana labafundzile bafunze bantwana khanze ukuthi abawutholi nemisebenzi nabangawutholi nemisebenzi nje nemisebenzi yetandla bantwana abasayadi. Siyabonga ke kule nkampani lete bavula amehlo bantwana ngokuthi nabo bathi ukuthi kutimela kuyintfo lenhle njengoba sebatawufundziswa lokwakha letintfo njengoba nitibonile telulwa nje sebatawutenda bahambe bathengise bathola imali bakhone kutimela. Kanti le nkampani iphindze yathembisa ukuthi itawuthula ke imishini lemibili yekuthunga kanye ke nabongcono imishini labane ukuthi kukhona kulekelela labo labafundzako khona ke kulelidladla. Sishaya silibeka lapho hlelo lwethu Maswati lamahla siphindze sihlangane ngalokutako sale kahle.